Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Amoyo nanang, kaya't kumati bumaknang. Tay kumama kabalay tayo mat iti mansyon kas kadamanang Susan. Ay nawaw, kanaki asawa gaya may tibak ng ni manang mo. Sika ngay, agpatinggala ang mat ani arong aglakla ko iti ice cream ti agar-aram ken ka. Ayawan nga rod nanang. Ay, nakatumpong mat itibak ng ken nasingpat alakay ni manang. Ay nawaw, may nagpatingga kalatan iti arapaap. Di ka makaasawa iti baknang. Kaputa di ka nakalpas iti adal. Day tantula ka nga minagpaspasik si tinararamin mo. Di ka mga rod nakaasawa iti baknang. Ay nawaw, agpada kayo lang nga ginangagraraman. Apay kaskari na ayati bumaknang. No agtrabaho ka, tapno masinso ti panagbiag mo, kasjay, mabalin pa kita ni manang mo asusan. Nasarakan na ti asawa na agapo iti panagtrabaho na iji abroad. Kasjay ti talaga amakuna agasat. Saan kita saksak-lutem la ti dakulap mao ket kunam bumaknang kan. Ni tatang mat. Apay, diyo kayat bumaknangak mat. Ay, agtrabaho ka tapno masinso ti biag mao. Saan kita kas kalagraraman di taas umanao. Ingka aglaban nga gina. Adon ti lalabaan. Anya? Anya jay kunayo tatang? Apalan nak ni Marian? Way na nakaw. Ay nawaw. Tanya ko mati apalan na kanya kat adayo mat ama sexy ngam iti siyak. Puno asiksay. Siksi mo't pati bulsa na. Anya dayta na kunayo tatang? Kasano dayta? Ay, kaya't ko asawa na nakaw. Adayo anabakbak ng kangam ti kabsat mau. Ay nawaw. Amuyo mat. Anilang Patricio nga asawak ti baknang. Saan mata siyak? Wen nga mag-asawa kayon. Iso ti apalan ti kabsat mo day taken ka. Ay natatang. Diyak mat sinapol ti kastoy agasat ko. Nanumo aklaang. Naamamok lang ni Patricio iti panagtrabaho ki abroad. Kan inayat ko mat. Saan lang agapo iti kwartana? Isumat day tati kunak. Agamay na. Adam mula tayo di balay amang saksaklot iti dakulap na. Sangka sa una kayat na ti bumaknang. Bayan nyo tatang. Kasaritak to ti kabsat ko may papan iti dayta. Sige man tanay masikuranak gapu iti kasya ajar ti kabsat mo. Uray ti inam may samait. Ay na wow. Good morning, Manong Pat. Oh, good morning mat ipag Marian. Sumra ka. Aday dyan ni manang mo. Ay, wow. Ay, agsarsarita tapay dito'y Manong. Madamdamak to na mapanidya balayo. Okay. Agsarita tapay nga ron. Agtugaw ka nga ron. Manong Pat. Kaya't ko nga minti makisiningad kan ka. Saan ka di mayat ti kasta, bayaw? Ay na wow. Katuan ipag.
ading ko, sana siya tada kwartana. No di ka ti asawak. Mayroon rano daklaang Kat, dayta ti kayat ko pagsaritaan ta. Pagsaritaan ta ti may papan iti dayta manang. Nasa ngamin kanyak ni tatang. Kayat mo kanumat ti bumaknang. Ta sinumat ngamin ti saan na kaya ta guminawa ti panagbiag na manang. Suro mamat kanyak ti diskarte man nakaasawa iti baknang. Oray lakayan ano ko Oray kasmat lang iti asawam ay nawaw. Ay nawaw. Jakmat ni namnama ang nakasawak iti baknang. Kan maysa, inayat ko mati asawak. Saan lang agapoy iti kinabaknang na. Inayat mo ni Manong Patricio nga oray laklakay pa ngam ni tatang? Pudno day tading ko. Ay, tiga po na. No apay anagasawa kami ka ni Patricio. Ala, no kastati ko na manang saan ako nakumontra. Basta, kayat ko mati bumaknang. Mangsapol ka ngamin, iti mabalin mo amastrakan. Pagbanugampay nga umuna, sakbay abumaknang ka. Daak man ang dito'y sangot ti balay damanang Susan. Kitaak man, no saan ama ay ayo ni Manong Pat, iti kastoy asuot ko. Sa nabali, tawan ita ni Manang. Ay no, wow. Diskartyak man kiti day talakay. Barang makaalak iti ado a kwarta kan kuana. Sulisugak. Kalpasan na, i-blackmail kung tumatan. Ay na wow, ay na talaga amayat tinapanunot ko nga aramidan. Oo, ato iti kapi ipagmarian. Kapita pa ya. Ay, wen Manong Pat, awan ka din ni Manong Susan ita? Awan, nagpa-Manila. Agatang dakano kadag iti tagila ko na. Kastagayam, ay nawaw, nakabakbak ng kayo lang arudan. Agpada kayo pa yan nagagat. Sapay, may samot nga rod ni Junjun nga anak yo. Isumot ngamin, tinaipaay kada kami nga anak ipagmarian. Saan mo tayo na napasaron, Juan? Ada solusyon na dayta. Ay nawaw. No, kayat mo Manong. Anya? Awan gaya Manong Pat. Lipata mo tinaybagak. Ay nawaw. Mabalin ka di adituyak pa'y labalay yung Manong. Makibuya pa'y man iti TV yo. Nadadaol ngamin ti TV mi. Awan parikot. Bayam. Inton sumangpot ni Manang mo. Ibagak nga ikatangan na kayo iti baro at TV. Ayos, may patungpal ko itanti planok. Aday pagbagam, ipag? Awan bayaw. Di ko nak, talaga nasingpat ka. Gapo, tanapatagmat kanyak amin nga ipatpatag ti asawak. Sige, ingkagbuya iti TV dyan sa last time nakmat agdigos. Tani, nagdagaan. Napanan ni Marian, bakay? Bigbigat pa ilang ngam awan manan ni Marian. Medyak amo saan mo ta nagpakada kanyak? Ay, nagsapalakit din na rimuar. Sapay nakita ka, nagkiting t-shirt kan bado na. Nilagbay na rumuar akas dyan, tisuod na. Bay amlat ta ka dila kay. Uray ta bagay naman. Gaputa siksi akas kanyak. Ay, nawaw. Ay, isukat, pampanuynuyam ngamin ti anak mau. Iso akas jay, ti panagrasrason na may tagpada kayaw. Ay, nawaw. Kasanaw no makarana iti bastaos. Masyad ba't siguro lakay? Mala, intakat agar musaran sakbay amapantay dya talon. Makamu kayo man lang aginan.
No maisagmak ti anak mau, gapaw iti kinakonsentidor mau. Ay, sika ti pabasula. Anya? Ipagmarian. Apay nga da ka iti silid mi kanimanang mo. Sakit nagida ka dita ka, mami. Awan matdakas na bayaw pat. Ah. Ala, agsukat kalatan. Sa nabalita na katalikudak mat, agbuybuya ak iti TV. Anya, ay nawaw. Sapay nagkiting ti suot mo. Umay ka man Ay, kit ay, ay, ay. Rik na ang tibara ti pamagik pa. Ay nawaw. Ada ako nanang, tatang. Nagapwam. Apay nga kita ka lang na irabain. Di talaang tatang. Sige mapanaklabit agdigos kaputa nagdagaang. Nata at paspasiksipay ang magnat ni. Ay, apo. Sa balin sa amat tinapananan. May nawaw. Kung pormila di sa timadmadlaw mo iti anak ta. Pagata paman ako nakaon. Inka kumang sakto iti danom amainom. Naibusan. Na, taitam lang nga ibaga. Nasip ngutan. Ay, isikan ti mapando kayat mau. Ay nawaw. Ay, gusto ko man, Marian. Nagdakilan ti kwarta na alam kanya nga po iti panang blackmail mo kanya. Sinulisog na ngamin. Jack mo't amo anak ka video gayam. Ampang kamet, rupat kwarta ka. No di na kun kayat nga ikan iti kwarta. Ipakitak nga rod tinaala ka video iti kabsat ko. Kita ekman no di na kasinaan. Ala, ikan ka itikid-kid dawam. Ngam siguradom amaudin da ito panagdawat mo. Depende day tapat. Ala, edad mo kit din tinaw-tawatag a kwarta tamapana kon. Sa dino tinangalami ti adu a kwarta si Kamarian. Ha? Kasano nga mo yung adu ti kwartak tatang? Nakitak, tasimbre kak iti silid mau. Sung batam ti saludsud kaw. Sa dino tinangalami ti kwartam, Kwa tatang? Ay, adu gayam ti kwartam anak ko. Di nagpay maikan iti pagpakulot ko lang Ay, aguli makamameditasi ka. Ah. Bakit ang kamay palpalut putet no nangalaan na iti kwarta na tanakan adaw. Deta dumaw dawat iti pagpakulot mo ti kungkunam ditan. Nay. Apaya kasla makaungat kayo kanyak tatang. Kaslamat to nagdakalaunay ti basol Agin di ko. mo kapay lang medang nga. Apay madakas ta ka ngay linaw. Dangga kung kunamat na iti anak ta. Agsaga nakakanimanang mau. Gaputan dandanin sumangpet anapan naggatang kadag iti tagilako na. Di ka laki mabainan na nagpili meten iti ay naapo ayah. May lakay! Anyaya ti bagbagam iti anak ta ay nawaw. Jack makarelate. Makarilit kan tao inton makitam ti bumbagay na rami ta anak mau. Dayto yan ti bagbagaken ka bakit. Nagarami din ni Marian iti banag nga isumit la ti maibabain. Anya nga binaya ti napasamak. Kaya ti asawan tatang. Namon yun ti. Wen! Gapaw ta nakitak iti mismo a silpon mau. Ay, anya ka ti nakitam lakay. Ibagayo matatap no amok man anya ti mapaspasamak. No kaya't mo amaamuan, sika. Ay, Marian, ipakitam ti panangagag ken panangarakop mo ken ni Pat abayaw mau. Anya? Apay matanaramid mo ti kasjay, Marian. Diyak kaya tatang, i-delete kong ti video. Ahay, tapay ang napanunot mo ti kasta. Itatagimuran ni manang mo ken ka. Tapno ang maum, nagpudnaw ni Pat ken kuana. Jak amo ano niya ti makuna ni manang mau.
Gapo iti kalukwan nga naramid mo. Ha! Nagadun tulak ngamin akalukwan nga ramidan. No kayat mo ti bumaknang, agagawa ka, agtrabaho ka, tapno adagrasya nga umayken ka. Saan atila aramidem dita pa kay babainam. Bakawanan na, Susan, bakit? Una yan. Apagbiit lang na pa nagkijay Manila na panagkatang kadag iti tagilakok. Kastoy kaya man nadagos din na pasamak. O, jakim pagarup nga dagaya madi. Apinsar ti kapsat mo iti may ditoy. Kat! Mayat matikayit kat mo iti kamsat ko! Bakawanan na ka din. Nailuyos at laeng kaputay suti mo na ngay marako. Nudyaklapan panunutan ni Jun nga anak na. Nakisina ako makan kanalaklakayan. Ay na! Tay matakabsat ko. Agalwad kanyak ni Marian ta talaga pagsasawak iti di malamlamot ti aso iti kastoy ngay naramid na. Kalma ka lang. Namuan ang natatang tinaramid ni Marian. Sabi nagpaganda. Pangasim bakit? Hindi nagpampanawa. Di ka umadayo iti sidong ko. Panyamanan ti kaadam ti balay. Umay ka man ang dumawat iti kwarta, ampang. Nakaamiris akon. Saan gaya marumbang tinaramid ko? Pangaasim ta di mo ko maibagbaga kanimanang Susan tinaramid ko. Amukon ti amin ading ko. Ay nawaw. Tiyakla impagarup akayat mo matgayam tilakay akas ka ni Patricio alakay ko. Kayat ko ngamin ti bumak ng manang. Madigaya mawagas. Pakawanan na ko mamanang Susan. Mapakawan ka. Gapot na ipatpatag ka ading ko. Ngam sapay la kumata di mon ton ulitan pa'y tikas dyan ngay naramid mo. Uwan manang. Ikarik day ta. Kat agi amanak gaputan na pakawanak. Itamampay, adi karumwar, ay nawaw. Mabainak tata. Nagdinamag namin tinaramid ko. Anya ti sangitam nga ita. Ha? Kasano, puro matan lalakay dagiti umayag daton kanya. Kaslamatan pa nagriknak kat para lakay lang ti kinasiksik tatang. Ay nawaw. Di mo't aya kayat mo tila kaya pakiasawaan anak kaw. Diyak kayatan tatang. Saan para duduugan alakay ti kinasiksik. Agbalbaliw akon. Ay nawaw! Saan adakas ti agarapaap? Basta husto ti wagas tapno matunoy ti anyaman nga arapaap iti biag. Agbaliw kan Marian tapno saanen ang manayunan dagiti lalakay nga umay agdaton ken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.